Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga maastay manghud yariin hikarwa audio record na to tungod pa nakakagsugpat sin mas'ala may nasabot na to nakauna hululul hawadith fi dhatillah biman sin tasalsulul hawadith la awwala laha. Baya umbasahon na to in sambag hi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah hamang Asy'ariyah tungod ha mas'ala nasabot raddu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ala al-Asy'ariyah fi mas'alati tasalsulil hawadith la awwala laha. In masala ini kiyawa na to ha hambuok kitab niya Minhajus Sunnah. Basahon na to, kawaon na to sa mga important mga kalalagihan sambag sandi na to na mabasa katan. Sabang sa rapat basahon na to katan. Sumawa lang tamang ang lakaran na di dati ikamudarat. Lang hi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah lang na waqaulul qa'il in himumungal lang na sinan bisara as-sifatu tanqasimu ila sifati dhati wa sifati fi'l. Inya in himumungan nila lang na in sifat na bahagi sa pasipat dhat yung sifat fi'il ويفسر صفة الفعل بما هو بائن عن الرب كلام متناقض. Tila yung pagbahagi nila sin sifatul dhat, yung sifat fi'il, o setiap silan nila in sifatul fi'il, amo na in sifat butas dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala na ingkabtangan niya tulong na mutanakid na tinamagdugtol. Kayfa yakunu sifatul lirabbi o kayfa yakunu sifatul lirabbi wa huwa la yaqumu bihi bihal bal huwa makhluqun ba'inun anhu. Biadi ilong niyan in katawag kanya sifat sin Tuhan ubos wayroon siya dimuruk atau kan timindong hajat sin Allah subhanahu wa ta'ala kahalan niyaon ito kan saron doon. In tiap-tiap sifat sin Allah Ta'ala, dimurok siya jat sin Tuhan. Nawas may takaw umiyan, ini on sifat sin Tuhan, was wala siya dimurok hajat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was in hipamungu pabalhuwa makhlukun ba'inun anhu. Tinain niya on, sifat sumawain siya makhluk. Tinapia panjari ba'inun anhu, butas din hajat niya. Ang kanalang Imam Ibn Taymiyyah, ingkap tangan niya umutanakid at na magdugtol. May na sinagi sin mga Asy'ariyah sifatul fi'il sifat sin Allah Ta'ala sumaga bukod siya durok ka jat sin Tuhan sa insiyaon makhluk ubos butas din kanya. Dito magkudnan. Wa hada in kanat al-Asy'ariyyah qalathu tab'an lil Mu'tazilah fa huwa khata'un fi nafsihi. Inya isang palong na biyan in kaunan sin Asy'ariyah piyamong nila yaon kal na pangagari nila panundan nila Mu'tazilah na inatulong na khata. Wala imamu. Wala siya imamu. Fa inna ithbata sifat ar-rabbi wa huwa wa hiya ma'a dhalika mubayinatan lahu jam'un bainal mutanaqidain mutadaddain. Tinaim mag-isbat inya on sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala ubos long na biyan damikyanat to insya on butas din hajat sin Allah subhanahu wa ta'ala na piyapaghambuok niya long na biyan indua nagsusulang. Piyapaghambuok na indua nagsusulang bangha akal
in nagsusulang tanto di maghambuk. Jam'u bainal mutanaqidaini al-mutataddain. Kaya paghambuk ni along newat indua, nagsusulang iban dua maglawan. Tanto kato in dua maglawan di magsibo. Daw kadi mahambuk, nagsusulang di maghambuk. Ina sifat sin Allah Ta'ala duruk hajat niya. Nabang mo iyanon bukon siya duruk hajat niya o siya makhluk. Tawakalong ta in sifat, in siya bukon siya makhluk. Ubos duruk siya hajat niya. Nabang mo isbat ini ang sifat sintuan ubos makhluk pa, ibang butas pa hajat niya. Tapi paghambuk mo indua nagsusulang, iban naglalawan. Nakata yat talong Imam Ibn Taymiyyah. Bal hakikatu qawli haula in kasabunalan lang nasa sing kabtangan sin mga nagkabtangan ini ba nang kasin Asy'ariyah, Maturidiyah, innal fi'la la yusafu bihi rabb. Kana in kasabunalan sin papanaw nila sabunal tudlong ng fi'il di kapag sipat sin Tuhan. Fa innal fi'la huwa al-makhluq. Sabang kanila in fi'il sin Allah Ta'ala mo na in makhluk. Tina in sifat fi'il sin Allah Ta'ala mo na in makhluk. Wal makhluk la yusafu bihil khaliq. Na ang palang na in makhluk, di mo ikapagsipat pa, nagpapanjari. Na in piyapanjari, di mo ikapagsipat pa piyapanjari. Walau kana al-fi'lu alladhi huwa al-maf'ul ولو كان الفعل الذي هو المفعول صفة له لكانت جميع المخلوقات صفات للرب وهذا لا يقول عاقل فضلا عن مسلم. Naamoy ni in mas'ala biyabagbugan hinda journal. Banglong MPL, sab kanila MPL sin Allah Ta'ala mo ni maf'ul. Tinempil sin Allah Ta'ala amo na piyapanjari. Impil amo na maf'ul. Among kudda sin fi'il. So uning kudda sin fi'il amo na piyapanjari. Dabang mat hisipat, ini akida nila, ang kanila na diisbatun, ang kanila na niyapihan, in tasalsulul hawadis, sabab amoy nin akida nila. In fi'il, amo na maf'ul. Ubos, imaf'ul ya ongyanan mo siyang sifat sintuhan. Pagkangyanan mo sifat sintuhan, tapos ngyanan mo pa makhluk, kaya di magkudal lang yung Ibn Taymiyyah. Intiap-tiap sin sifat, duruk hajat. Intiap-tiap sin sifat, to'y panagnaan. Banglaw na yung kaunan sin fi'il, amo na in maf'ul, tina sifat sintuhan na in kauna na singkatan sin makhlukat sifat sin Allah Ta'ala. Kinakawin pagpatarang Imam Ibn Taymiyyah. Banglang mo in fi'il amo sifatul fi'li amo na makhluk sin Allah Ta'ala pos ngana mo sa amo na maf'ul sin Allah Ta'ala ubos in fi'il yaon ingana mo sifat sin Allah Ta'ala, tinamang dahi, ingkatampi apanjari sin Allah Ta'ala, sifat niya. Na inyalong na layakuluhu akilun fadlan an muslim. Di yalong na hikapamong sin taubal akal. Labi awla na bang hingkiaunan na muslim. Na in himumungan Imam Ibn Taymiyyah mga Asy'ariyah ni sampak kawayho nila. Pasangyanan nila in fi'il sin Allah Ta'ala amo na maf'ul. Narabalang Imam Ibn Taymiyyah in fi'il amo na maf'ul o si pagsipat niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala mangdahi in katan si makhluk sipat sin Tuhan. Nabang biyahan in akida niyo way di along hay kapumusin mga taubal akkal labi awla bang ingkaunan niya Muslim. Di ka pamong. Sa may taanoy ka pamong. Na fa in kultum namang kamulong na mamungsab hadha binaan ala anna fi'la Allah la yaqumu bihi
li'annahu law qama bihi laqamat bihi al-hawadith. Kita kau. Ang mendakwa nila, bang kamo sa belong na mamong kamo, in lang na biya, na tinatimindog siya, inpiil sin Allah Ta'ala, layak kumubihi. Tinadi, wala dimuruk niya, tawa kan di tumindog doon kanya. Sa belong na bang tumindog doon kanya, inpiil niya, mang biyahat tulong na yan, kaya butangan siya sin hawadis, at kan tumindog doon kanya, kan mikit doon kanya in mga hawadis. Naunin pagnganan nila hawadis, basin na-explain na ito video na kauna. Tila, sambong kanila, wal jumhuru yunazi'unakum fi hadal asal. At yung jumhur, ulama, mga salaf, yunazi'unakum, at diskusyon kamo, fi hadal asal, doon kari asalisin, kaidan nyo yan. Wayakulun, imam mamong sila ng mga jumhur, kayfa yaqilu fi'la la yakumu bifa'il. Kaya ilong na mapaakal mo, sumud ka paakal, inpiil, wala sa timindog doon tagpiil. Inaupama, walillahi masalul a'la. Biasin ikaw yung nagpiil, bang mga long term naghinang bangka, piil mo in naghinang bangka. So, impiil mo, tumindog doon kay mo. Sabi sin ikaw, barami nagpiil. Na, bang mo yan nun, inpiil mo, iban sin baral mo butas, di at tumataakal. Di kauno sin akal. ونحن نعقل الفرق بين نفس الخلق والتكوين وبين المخلوق المكون. In kami long leban, mataakal na mo impiyag parakan antara sin al-khalq ang sifat pagpapanjari iba sin sifat pagpaon na intakwin ini biasin madsablong ta sin mga maturidiya tinya pagguwa dahin hauay paon. Tinaing kami lang na maparak na mo, kang matay masin akal na mo, ipagparakan sin pagpapanjari, iban antara sin makhluk na masin piyaon. Na ang maparak na mo lang niya. Pagkain sila din na maparak. Wahada, na inyat tulong niya, wahada qawlu jumhurin nasi ka ashabi Abi Hanifah. Inyalong niya, kaul papanaw sin jumhur, sin mga ulama, tinain jumhurin nasi, tin mga ulama. Kaul sin jumhur, sin mga ulama, bianasin, mga ashab, anak murid ay Imam Abu Hanifah, wa huwa alladhi hakahul Bagawi. Iman amwal lang na inkiyaway ta Imam Bagawi, wa ghayru min ashabi Syafi'i, na sindukain pa rin kanya din ng mga ashab sin Syafi'i an ahli sunnah, din ng mga kausin ahli sunnah, tawakan din ng mga ahli sunnah. Wa huwa qawlu a'immati ashabi Ahmad Abi Ishaq ibn Shaqula. Diba niyan lang ng kausin mga kaimaman ini ashab o mga akad kan Imam Ahmad biakan Ishaq ibn Shaqula wa Abi Bakrin Abdul Aziz wa Abi Abdullah ibn Hamid. Demikian lang kan Abu Bakar Abdul Aziz ibn Abu Abdullah ibn Hamid wal qadi Abu Yu'la fi akhir qawlihi. Demikian ba'di sahabat tolong ni kaul Abu Yu'la hinapusan sin kaul niya. Tinay Abu Yu'la ni duwain kaul niya sa hinapusan sin kaul niya mo yaon. Wa huwa qawlu a'immati Sufiyya wa immati ashabil hadis. Demikian ben sa belong ning kausin mga kaimaman sin Sufi, iban sin kaimaman sin mga ashabul hadis. Kulang lang ipag-ano na ni immatu Sufi along tabi akan da Imam Abdul Qadir Jailani, sin mga amunyanan nila Sufi na kauna. Bukod biya lang sin Sufi amoy mga gulatus Sufi. Lawa alam ko lang biya ato sa Imam Abdul Qadir Jailani, ni matar langin akida niya akad siya salaf.
Isa lang taon din ang mga papanahon niya ini sulang. Wa hakahu wa hakahu wa hakahu al-Bukhari wa hakahu al-Bukhari fi kitabi khalqu af'al al-ibad. Demikian amoy long nain kaya baita bisara di Imam Bukhari kitab niya khalqu af'al al-ibad anil ulama mutlaqan. Kaya baita Imam Bukhari kaya riwayat niya kitab niya khalqu af'al al-ibad din ha mga ulama mutlaqan. Wa huwa qawlu tawaifin min al-murji'ati was-syi'a wal karramiyah wa ghairihim. Demikian ini kaya pamong damsin mga kaibanan tumpukan sin murji'ah iman syi'a wal karramiyah wa ghairihim. Tinaing qaul amo in fi'il sin Allah Ta'ala dan mga sifat niya na bukod butas ka na bukod makhluk ini kausin jumhur. Sambil nung taim mga murji'ah kaibanan iban sin mga syi'a sin karramiyah kaya pamong nila to. Kaya pamong nila. So mo lang to onda pagbidaan. Onda pagbidaan sa mga karramiyah ini misan sila timaayon ha ahlus sunnah jumhur sin ahlus sunnah semua apag pinig si mga masala o di pagbidaan dami kanin mga murji'ah iban sin mga syi'a o di mi pagpidaan nila. Semua lang tamas ala amon nasabot tay ni amon ang pagparakan sin khalq pagpapanjari iban sin pagpaon pagparakan nila iban sin napapanjari iban sin napaon inatulong ta himambuok yung mga kaibanan tumpukan. Al-qailuna bi qiyami fi'lihi bihi minhum may yaqulu fi'luhu qadimun wal maf'ulu mutaakhirun. Namoy niin pagparakan na lang ta amoy mga sila nagpamunglong na in fi'il sin Allah Ta'ala timindog hajat niya ang kaibanan nila namong sila fi'luhu qadim wa maf'ul mutaakhir. At in fi'il sin Allah Ta'ala qadim adapon ni maf'ul niya mutaakhir at na nastarasaw sadya. Amo na lang tayo ni pagparakan. Hambuok sila katano kamiyakad in mga kaibanan tumpukan ini ana sin murji'ah si ibang karramiyah mas'ala in fi'il sin Allah Ta'ala qadim in fi'il sin Allah Ta'ala tindog si hajat niya. So makuha lang ta maf'ul niya dito na sila ini parak. Kama anna iradatuhu qadimatun wal murad mutaakhir. Bada siya batulong niya, yung mga kaiwanan nagpamong, in iradat niya qadima, sumakuha in murad, amo in kuddan sin iradat niya, niya mutaakhir. Kama yakunu dhalika may yakuluhu min ashabi Abi Hanifa wa Ahmad wa ghairihim wa alladhi dhakarahu Thaqafi wa ghairuhu min kullabiyya lima waqa'atil munaza'a bainahum wa bain Ibn Khuzaimah. Bada siya hatulong in kaya pamong si mga nagpamong din ng mga ashabi Abu Hanifa iban ni Imam Ahmad iban sinukay nila mun nasabuti Imam As-Saqafi iban sinukay nila din ang mga kullabiyah waktu najatuin pagmunaza'a kato pag-debate antara nila yung Imam Ibn Khuzaimah. Paminhum may yakulu bal huwa hadithun naw kama yakulu dhalika may yakulu min asy-syi'a wal murji'ah wal karramiyah. So demikian nga rin nagimwa tina syi'a wal karramiyah bisan sila namong impiil sin Allah Ta'ala timindog ato kan dimurok hajat niya sumawalong na biyan in siya hadithun naw tina hadis in naw niya bialong na sin kaya pamong sin syi'a iwan sin murji'ah iwan karramiyah. Balikan tawag balik in syi'a murji'ah iwan karramiyah timayon sadya sila impiil sin Allah Ta'ala duruk ha jat niya. So makuha lang tayo maf'ul niya doon na sila nagdukaing-dukaing. Paminhum may yakulu wa yaka'u bimasyiatihi wa qudratihi shay'an pa shay'an. Kaibanan nila lang na nagpamong ini wa huwa yaka'u bimasyiatihi wa qudratihi at in-fi'il sin Allah Ta'ala ito maalok siya pa masyiah
pagbaya-baya sin Allah Ta'ala, wa kudrati wasin pagkawasan niya, sayan pa sayan na tinainot-inot, lakinnahu lam yazal muttasifan bihi. Muhalong niya, piilyaon, masi siya, piagsisipat, sin Allah Ta'ala, pahuwa hadisul ahad kadimun naw. Niya, sumawaalaw na hadisul ahad kadimun naw. Niya, imana sin hadisul ahad kadimun naw, ina in asal simpin sin Allah Ta'ala, isipat sin Allah Ta'ala fi'il, in asal niya, kadim. So, waktu malang tajimat to, kangana siya hadisun naw. Apagjato yaon, may itong na siya hadis. Pagjato yaon. Sumawa in asal niya, kadim. Adapon in mga asaira, tinaimpil sila Allah Ta'ala, makhluk, hadith. Kama yakunu dhalika man yaquluhu min a'immati ashabil hadis wa ghairihim min ashabi Syafi'i wa Ahmad. Tinabahat tulong nilan in kaya pumong si mga nagpamong din ha ashabul hadis, timasindong na din ang mga ashab Imam Syafi'i banhi Imam Ahmad. Di naman sabi mga akad kan Imam Syafi'i kay Imam Ahmad kasi mga ashabul hadis, in kanila impil sin Allah Ta'ala dimurok hajat niya kadim, sumuwa lang ta hadisun naw. Alasin akita, pangalan siya hadis, hawak to amoy najat to na siya. Sumuwa in asal niya, kadim. Ubuslong na biyan, mari na kita, wasairut tawaifi, minhum may yakulu bal al-khalqu hadisun qa'imun bil makhluk. Na kaiba na lang na yan tawaib, tinanasabot din di Sheikhul Islam in Jumhur, kung panadilay hambuk-hambuk lang tayo yan interbiddaan niya. Tinaghambuk sa sila ha, ini tindog inpil sila Allah Ta'ala jat niya. So, usat to, nagdukaing-dukaing na ipamaham nila mga tungod tayo pa explanation. Then, mga kaiba na lang naman tumpukan, din ha, kaibanan niya nagpamong in pagpapanjari in khalq at sipat khalq hadis sa timindog siya ha makhluk. In pagpapanjari hadis ubos timindog siya makhluk kama yaqulu Hisham ibn Hakam wa ghayruhu. Kaya Hisham ibn Hakam niya din ang mga tumpukan Jahmiyah. Din matumpukan sa Ahlul Bid'ah. Habang wala malupa Hisham ibn Hakam din ang mga musyabbihah o Jahmiyah. Wa minhum may yaqulu bal huwa qa'imun bi nafsihi la fi mahallin. Aw din ha kaibanan nila nagpamong inainsipat yaon durok siya ha jat niya wala siya la fi mahallin kung siya mahal kung siya lungal. Kama yaqulu Abu Hudayl al-Allab, ini din ang mga Mu'tazila, kasi dia pun Abu Hudayl al-Allab, wa ghayruhu minhum may yaqulu bi ma'anin ka'ima bi nafsiha la tatanaha kama yaqulu Mu'ammar ibn Abbad wa ghayruhu. Ubos mari na kita magtuy na wa in kultum lana pinalangi Imam Ibn Taymiyah banglong ni yan inhipamong nyo kamo kad kultum bi qiyamil hawadis birrab. Hindi bang hasabab amo in pag-itikad na mo in piilsin Allah subhanahu wa ta'ala isya duruk hajat niya isya kadim us iyanon nyo kami mga asaira mamong kamukamo pang biyahat tulong na yan ay itikad nyo yan pwede ka mo sin nakapamong in mga hawadis dimuruk hajat sin Allah subhanahu wa ta'ala. At niya, kalu lakum naam, sambong na muhuon. Tinabang amot yung maksud nyo, sawla na mo na isbat, in fi'ilsin Allah subhanahu wa ta'ala duruk hajat niya, bukun siya makhluk, bukun damikian bukun siya amon maf'ul, ubos iyanon nyo kami, hasil sin etikad nyo yan, kaya na kamo sin namong
in judging Allah Ta'ala pikitan si mga hawadis, isambong na mo lang yung ibig hoon, dinain niya, ito istilahat niyo. Istilahat niyo. Hoon, mga matimaksud niyo. Wahada kaulun alladhi dalla alaihi syar' wal aql. Hoon lang niya. In kaul na mo yalong na amo na intirjukan sin syara' iwan sin akal. ومن لم يقل إن البارئ يتكلم ويريد ويحب ويبغض ويرضى ويأتي ويجيء فقد ناقض كتاب الله تعالى. Isisyolong na hindi mamong in Allah subhanahu wa ta'ala. Isisyolong mamong in Allah ta'ala magbisara wa yurid na magbaya, magangot, iwan wa yuhibbu, maglasa, wa yubgid, iwan pagdugalan, iwan magrida, yung magdatong, nasabod na ang tudlong na yan, siyulang niya na in kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, yung mga nagkasabot ini, nasabot sin Quran. Nabang mo yung niyapihan, siyulang mo na yung Quran. Tinanapihan mo sabab sin kaidan niyo, bang isbat in mga ini, biada ka sin nag-isbat, at kan namong timindog doon, dimurok, hajat sin Allah ta'ala yung mga hawadis, napihan mo to, nabiya mo rahin siyulak in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man qala innahu lam yazal yunadi Musa fil azal. Wa qad khalafa kalam Allah ma'a mukabaratil aqli. Na isisulong naman imamong so innahu lam yazal yunadi na sa Allah subhanahu wa ta'ala masimas at niya continue in pagbisaran niya, in pagtawag niya kamo sa azal na siyulang niya na nung naingkalam sin Allah Ta'ala salta imang pagtakabul niya akal. At niya azal masi-masi at niya wayron hugnaan sin pagtawag sin Allah Ta'ala kan Nabiullah Musa. Tinaway hugnaan. Amo ni masala magkasabot sin kaywanan long niya uno hawak to in Nabiullah Musa naghamato nga diba sin Allah subhanahu wa ta'ala nagbisara sin Allah ta'ala hawak to in Allah ta'ala nagbibisara uno himundong dimog himusa kus hawak to sa himusa simambag habisara akalam sin Allah ta'ala unin Allah ta'ala himundong atawakan hawak to Nabiullah Musa simasambong po Allah ta'ala unin Allah ta'ala masi-masire sa naghimumungan tinaway hugnaan sin palman niya kad Nabi Musa o si Musa sabiyon lang ta nagbibisara si basabong po Allah Ta'ala na inyat tulong niya yan imbiyahat to ang tasulang akura riban hadis akal kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. ومن قال إنه لم يزل ينادي موسى في الأزل فقد خالف كلام الله مع مكابرة العقل لأن الله يقول فلما جاءها نودي وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال. Unin palmasin Allah Ta'ala lana falamma ja'aha nudiya. Waktu dimatong in Nabiullah Musa pabud tur sina, nakan pabud sinay ang pasyatiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawanglaw no, wala pa yung Nabiullah Musa, then doon masin Allah ta'ala nagtatawag, kan Nabiullah Musa, diyato kundanan. Tawakan, in Allah subhanahu wa ta'ala, innama amruhu idha arada say'an yakula kun fayakun. Niya, kaunal tuod, in parakala sin Allah ta'ala, apabila ang kabayaan niya bukuno-uno, papanjarihon, kaya mamong syakun. Kaya mo ni pag-ianon ta, inkalam sin Allah Ta'ala, tumaalok siya papagbaya-baya sin Allah Ta'ala. Bang kabayaan niya mamisara, tinatumaalok siya papagbaya-baya, di yung kabayaan niya, iwan, kuno yung kabayaan niya. Namun na yung pag-ianon lang niya, kadimun no hadisul ahad
imana sing kadimun naw in Allah subhanahu wa ta'ala in sifat kalam kadim sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa in taalluk niya ini innaw niya hawakto najatu pagbisaran nila kay Nabiullah Musa inatu hadith ug ano lang hadithul ahad mga timakna niya na mga Asy'ariyah long na in sifat kalam azali dinadurok siya po Allah subhanahu wa ta'ala. Tinahambog na sifatul kalam amurain ini kalam nafsi. Ang kanna siyulak nila namong sila in Quran makhluk. Sumongo alang tari nila sa jay kapatampal. In Quran long na bukun original yan Quran. Bukulan in original kalam sin Allah ta'ala. In original kalam sin Allah ta'ala. Tuwajat na mo na sifatul kalam. In long na ibarat sa jat pa kalam sin Allah ta'ala. Naubos nila iyan in mga Mu'tazila in si Mu'tazila in Quran makhluk atau kan in kalam sila Allah Ta'ala makhluk. Nasyulang nila rito. Sumango lang ta pagsulang nila ini timatapok da sila kabtangan nila yato akida nila sablong na in sifatul kalam wahid hambok dalong nga amuray kalam nafsi. Walau ning Quran inan ibarat sa japa kalam ni Allah Ta'ala tinamakhluk da siya. Bisan nila to di ika-express pagkatauhan, kamatauran tao, pwede sinasabot ni Dr. Boti, inda Imam Bajuri, tinaibarat sa dyan, di ba si ang taasay ra nakatan, inilong nabukon kalam sinto sa ibarat sa dyan. Tinamakhluk da siya. Yan. Matan akila sin asay ra. Then Allah subhanahu wa ta'ala, yusal niya in huruf amoy mangdarahi pa istikbal, pa susungon. Na palamma jaa hanudiya awak to among dimatong na in Musa panetiyawag in Nabiullah Musa mo to bagyan hadisul ahad hinawukoy awak to mo in najato na siya matin iyanon hadisul ahad sumawa kadimun naw ima na kadim in asal niya قالوا وبالجملة فكل ما يحتج به المعتزلة والشيعة مما يدل على أن كلامه متعلق بمشيئته وقدرته وأنه يتكلم إذا شاء وأنه يتكلم شيئا بعد شيء فنحن نقول به وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف فنحن نقول به. Long قالوا tinamong sila Kasi mga ahlus sunnah wal jamaah. Wabil jumlahan, in katalong ni amon piyag dalil si mga Mu'tazili man si Shia. Jadi, agi Ibnu Taymiyah, in katalong si dalil, pagdalil si Mu'tazili man si Shia, amo imanunjuki, asabun nato in kalam sin Allah Ta'ala, tumaallok siya pa masyi'a pagbaya niya yung pakudrat niya wa annahu sabunatu insiyah tin Allah subhanahu wa ta'ala yatakallamu idza sa magbisara siya apabila kabayaan niya wa annahu yatakallamu shay'an ba'da shay'in iwan siya magbisara siya shay'an ba'da shay' tinya ini shay'an ba'da shay'in tinya maghimungan siya pagpuasin ang buok, panahno naqulu bihi, na in kami lang na, ipamong na mo ato. Ipamong na mo in kalam sin Allah Ta'ala, tumaalok pa, pagbaya-baya niya. Pagkabayaan niya, hinangon niya, bang di kabayaan niya hinangon. Idamikyan lang na, mayakulo bihi mayakul, damikyan lang na impiyamong sin mga naghimumungan, in kalam sin Allah inna kalam Allah kaimun bidatihi tina in kalam sin Allah Ta'ala tindog siya durog siya jat niya wa innahu sifatul lahu iban in kalam niya on sifat sin Allah Ta'ala buslang was sifatu la taqumu illa bil mawsuf fa nahnu naqulu bihi na in kami in sifat long niya di siya dumurok malainkan mawsuf ajat yung sifatan niya na in kami long niya pamong na mo ito. Atin niya, yung mga kailangan tumpukan, yung pamong nila, papanaw nila,
in kalam sin Allah Ta'ala tawakan sifatul fi'il long tabian, tumaalog sa papagbaya-baya sin Allah Ta'ala, kaya wa na mo ito. Kaya wa na mo. Perhaps sinamot yun, tunjuk ka sin Quran, iwan sin akal. Ang palong in kaul sin, nagpamong in kalam sin Allah Ta'ala, tindog siya jat niya, tinapyagsisipat sin Allah Ta'ala, sabab in sipat, di siya tumindog bubukon at tagsipat, ninatulong na kaya na mo daysab. Wakad akad na, kaya wa na mo long na biyan, kaya wa na mo long na in, wakad akad na, bima fi qawli kulli min at-taifatayn min as-sawab, kaya wa na mo long na biyan, hindi mumunga sindu at tumpukan yaon, amuin sawab, amuin bunnal. Kaya wa na mo in bunnal. Wa adal na amma yaruddu syar'u wal aqlu min qawli kulli minhuma. Siulak na mo ulong nabiyan. Siulak na mo, tumapialingan na mo in siulak sin sara iman sin akal den ha mga kaul sin dua tumpukan niyon. Na Imam Ibn Taymiyyah bang ingkaw sin tumpukan niyaon ini sahih siya hadalil syara iwan sin akal kawaun niya hibukit niya ingkaul sin tumpukan amuin sulang hasara iwan sin akal. Artinya Imam Ibn Taymiyyah bukan biasin mga asyaira, bukan biasin mga tumpukan. Tinin ahlus sunnah wal jamaah yak mamunglong ta Ibn Taymiyyah saja, ahlus sunnah wal jamaah, uno-uno in muwafik siya Quran, muwafik siya Quran iwan hadis, bisang pahisyo in nagkaptangan na samantara in niya ang kasabunnalan, kay maon niya. Mati madjam siya ahlus sunnah wal jamaah. Kung biasin kayo ng tumpukan. Tinamisang pabunnal in bisaran niya, samantara in siya ang tumpukan, laong, di dia tudungugon. Di. Then ahlus sunnah wal jamaah tumayma sing kasabunnalan bisan pahisyuin nag kabtangan. Apabila ing kasabunnalan piyamong na yaon amuin kasabunnalan na sabot magmuwafik siya iwan sin nasabot sin Quran, iwan hadis, iwan sin akal. Beting madhab sin ahlus sunnah wal jamaah biasin nasabot Imam Ibn Taymiyyah. Inaingkaw nila long na amuin tunjukan sin dalil sara iwan sin akal, among kasabunnalan, di malil ha sara iwan sin akal, kaya na mo, biyukit na mo in, kung kasabunnalan. So, biya din kaingat, sinahalus na wal jama, ingkaw yung kasabunnalan, sabi sin kaingatan nila yung kasabunnalan, so balong ito nagtawafok, nagkundan, yung kasabunnalan, na kaingatan nila sin kausin ng bukyaon, so tayo maon nila, kaingatan nila yung kasabunnalan. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به. Na manglong na mamong sila kato ina-inkaul niyo yan manglazimi sin inkaunan sin mga hawadis timindug hajat niya kulna insambong na to kanila waman ankara hadha qablakum min as-salafil ummah. Sambong na to kanila issue nag-ingkar simparkala yan, nakauna rin kanyo din ang mga salaful ummah. Issue din ng mga salaf, nag-ingkar simparkala yan, nakauna rin kanyo. O nikaway tanyo rin ang mga salaf, nag-ingkar sin papanaw yan. At tinain sifat si Allah Ta'ala kadim, tumaalok pa masyian niya, o nag-ingkar. O nag-ingkar, bay ka mo. Wanususul Quran was sunnah tatadammanu dalika ma asrihil aql. Ang palaw na inusus sin Quran wa sin sunnah, tin ayat Quran wa sin mga sunnah, inanaku piha para kala yan, salta long tabian, salta ansin, amun akal sawasa. Bukun akal, amuin nahipu sin subahat sin palsafah. Nahipu sin subahat sin palsafah, to ibang teori sin mga ini Aristotle, yung mga philosopher. Dalong tasin mga asyaira, ibang mga tazila, nagkawa sila pa teori sin mga
ini ahlul kalam bukon neto in nususin Qur'an masin sunna iman sarihul aqli amun akal sawasa ina nasakop dia in amun sifat na sabot na ito. Wa huwa qaulun lazimun li jami'il tawaib. Na amuan long na in kaul amu in mawajib atau kan manglajib mangdahi ang mga katan tawaib. Manglajib kanyo. Wa man ankarahu falam ya'rif lawazimahu wa malzumatihi. Sisulong na mag-ingkar kaniya, wala niya kay ingatan bang unuin lawazim iman si malzumat. Kanya bang unuin karahan meron ta. Bang neto ingkaron yung mga nasabot na to at to na wala niya kaya ingatan bang unuin mga karahan. Ang nawalab jul hawadith mujmal amin agay Imam Ibn Taymiyyah palong ni ilapal hawadis pag ano niya mujmal. Kung pag anong niyo mujmal, pakad yurado bihil amrad wan nakais. Amin ni pag anon ko ingkabtangan nila amo in tasalsulul hawadis, nagdara katitipuhan sa bin hawadis, kalima mujmal. Kinamataw din makna niya. Manjari siya magmakna in hawadis ini yurado bihil amrad. Magmakna siya sakit wan nakais iwasin kakurang sa salaon na wallahu ta'ala munazzahun an dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala mahasuci rin ang mga sifat sakit. Pagpudan lang kasi sakit iwasin sifat kakurang. Kama nazzaha nafsuhu anis sunna wan nawma wal lughub. Anis sinati wan nawma wal lughub. Bi'long iwasin mihasut sinya injat niya rin ha sina din hakaro. Wanaw yung pagtub wal lughub iban laul. Allah Ta'ala palman niya na ta'khudhu sinatun wala nawm. Kasi na di siya pagkaroon, di siya magtub, di siya paglaulon wa mamassana bil lughub. Pagpapadya niya sig pitong lapis langit ang makhlukat lang ta wala siya laul. Wa an ya'uduhu hifzus samawati wal ard wa ghayru dhalika bima huwa munazzahun anhu bin nas wal ijma. Demikian mihasut sa Allah Ta'ala ini amon laulon siya kapag palihara si pitong lapis langit wal lupa iba pa si mga kaibanan amo mihasut siya niya roon injat niya rin nasabot ha nas Al-Quran man hadis ibn ijma. Uslang na inna kathiran min nufati sifati in kamatauran lang naman ng mga nufatus sifat tidak Mu'tazila man si mga kaibanan amin nagnapis ng sifat ng Mu'tazila, Jahmiya so agad na idoon yung mga asaira amuin niyapihan nila yung kaibanan sifat sin Tuhan dahil sa pagnapin na sin pi'il sin Allah Ta'ala piyamong nila yung pi'il sin Allah Ta'ala makhluk was in pi'il amun ay maf'ul in khalq amun ay makhluk yaj'aluna mitla hada hujjatan fi nafi qiyam sifati aw qiyam al-hawadith bihi mutlaqan. Tinaim mga nagnapis sin sifat sin Allah Ta'ala sin mga Mu'tazila wa ghairihim bisin asaira. Hinahinang nilalaw na imbihantang sin nasabot yan hujja dalil. Unin hinang nila dalil amun qiyamul hawadis tasalsulul hawadis. Hinahinang nila on dalil hapag napi nila sin ini tumindog in sifat atau tumindog in hawadis hadasin Allah Ta'ala mutlakan. Hinang nila dalil. Siyamuan nila. Dan ahlus sunnah niyapihan sadya in Allah Ta'ala di siya tinduan si mga hawadis amun hawadis lang tayo sin amrad sakit iwan sin kakurang iwan sin laul iwan sin pagtug ang mga sifat di matup Allah Ta'ala amat niyapihan sin mga ahlus sunnah wal jamaah. Adapun in mga Mu'tazila, Jahmiyah, mga Asy'ariyah, waktu sila umiyan ini hawadis, so ingkatan sin hawadis pag iyanon nila istilahat nila niyapihan nila katan sambil fi'il sin Allah Ta'ala niyapihan nila ra. Wa huwa ghalatun minhum niyatulong na yan kasaan kanila, kalaungan kanila. Fa inna nafyal khas la yastalzim nafyal am.
Hablong nga ba, in pagnapi mo sin ini taltanto, masala, tawakan taltanto yaon, di siya mangdahi pa napihan mo in katan. Dinya, in hawadis, amo indi matupo Allah subhanahu wa ta'ala, iniaon pag napion khas, basin sakit, amo sifat kakurang, sifat laol, sifat pagtug, sifat karo, sima kaya man pasifat amo hindi matupo Allah subhanahu wa ta'ala, iniaon khas. Ubos, ini makasudlong talaga rin hawadis amo in PLC Allah subhanahu wa ta'ala amo pag-ano si mga Mu'tazila iman sin Asaira ina imanga yaon amo hinang nila hujjah niyapihan nila in hawadis mutlakan sambil PLC Allah ta'ala itlak nila niyapihan nila po Allah ta'ala nang kanalang Imam Ibn Taymiyyah in pagnapi mo sin mga hawadis amo in mga sifat di matbukon matup Allah ta'ala siya man mangdahi pa napihan mo in katan amo sambil PLC Allah ta'ala napihan mo. Wala yajibu idha nafaita anhu naqais wal uyub an yantafi'a anhu ma huwa min sifatil kamali wa nu'util jalal. Narilong na bukulong na wajib apabila napihan mo dahil Allah subhanahu wa ta'ala in mga sifat kakurang, yung sifat sa salaun, in napihan mo, akaron mo, sambil in sifat sampul na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yato man dari. Yang munapihan in sifat amo in bukod matup Allah subhanahu wa ta'ala sifat kakurang, sifat sasalaon pa Allah ta'ala nari mo manjari hiakat in sifat amo in sampuna pa Allah subhanahu wa ta'ala biya sa fi'il niya. Walakin yakumu bihi ma yasha'uhu wa yaqdiru alayhi min kalamihi wa af'alihi wa nahu dhalik mimma dalla alayhi tawassul. So mawalong yan iniaun at inin siya patpiil sin Allah subhanahu wa ta'ala to ini dumurok doon kaniya maya sa'uha diin in kawayaan niya lang tabihan hinangon niya iwan kakausan niya wa yaqdiru alayhi min kalamihi wa af'alihi at nakausan niya doon kalam niya iwan simpiil niya iwan sin mga dukain paamuin sifat lang ta yunjukan sin Quran iman sin sunnah. Wanahnu naqul liman ankara kaya madalika bihi. Mamung kami lang Imam Ibn Taymiyyah mga sila mo nag-inkar sin sifatul fi'il hajatin Allah Ta'ala. Atunkiruhu liinkarika kaya misifati bihi ka-inkarin Mu'tazila. Unulong na biyan, ingkaron mo lang niya in dimurok in sifat Allah Ta'ala kaniya badan sifatul fi'il kaya si pag-ingkar sin mga Mu'tazila na in Mu'tazila ingkar nila to in sifat sin Allah Ta'ala katan kaya sinasabot taha video ta nakauna ingkar nila in sifat sin Allah Ta'ala katan kaya sablong niya bang in Allah Ta'ala nagsifat tumaod in kudama, tumaod in kadim, ajal. Namang tumaod in kadim, tumaod in Tuhan. Nalang Imam Ibn Taymiyyah, ipamung na to ang mga asaira, unulong mo yan, ingkaron mo, at ingkaron mo siya, ingkaron mo in sifat piil yan, atun kiruhul inkari kakya masifat tibi ka ingkaron mo tajila, unulong ingkaron mo siya, pag ingkal mo sin tumindog yung sifat piil yan, biya pag ingkal mo Mu'tazila, am tunkiruhu lianna man kamat bil hawadis lam yakhlu minha wa nahu dhalika mimma yaquluhu al-kullabiyah. Tawakal lang naman ini ingkarun mo siya kalna isusyo in tumindog doon kanin hawadis tinya lam yakhlu minha tinya mang tumindog doon kanya in hawadis ila maitong dehab siya hadis iwan pasing kaiwan na biasing kabtanga sin mga kullabiya dan in kullabiya ingkar nila yung sabablong niya ma la yakhlu anil hawadith wa huwa hadith in uno-uno amo in di siya masalamat din hadis in si hadis
naunlong na inkalumwa to sa simbihat in long takaida biya si pag-ingka sing kullabiya along tain asyaira ini sila afrahul mu'tazila hudamaul kullabiyah. Pagtawag ang mga asyaira hudamaul kullabiyah wa afrahul jahmiyah atau mu'tazila. Magulang nila mga kullabiyah sa inaama nila amo rin jahmiyah ibang mu'tazila sa guro nila buwa sila rin ang mu'tazila. In aprah ini jama sin sisyo balong ta mga anak manok. Kaya anak manok ina niya ina manok amo na yung jahmiyah. Na magulang nila amo na in kullabiyah. Fa in kala bil awwal kana al kalamu fi asli sifat wa fi kaun al kalam qayyim bil muttaqim la munfasilan anhu kafiyan fi hadzal bab. Na banglong na biyan in sambag niya in sambag sin asaira wa in kala bil awwal at bang in sambag niya biya sin pag-ingkar sin mu'tazila dinang kanila ingkar ya sin pag-ingkar sin mu'tazila sabab sin tumaud in kadim ajat sin Allah Ta'ala nalong na in kaunan sin kalam kari asali sin sifat papikaw nil kalam kaiban bil mutakallim ibaning kaunan sin kalam tindog siya nagbisarakan niya lamang pasilan ano tinabukon siya butas inya tulong niya mamarahin na sambag kanila. Na in kabtangan ni Imam Ibn Taymiyyah ini bialik niya mato pa mga asyaira. Mag pag-ingkar nyo sin piil sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin pag-ingkar sin mga mu'tazila hasipat sin Allah ta'ala nalong niya in sambag kanila in karya sali sin sipat iwan sin kaunan sin kalam tindog si hajat sin mutakallim tinabukon siya butas mamarahin nato so in sila iisbat nila in kalam sin Allah Ta'ala tindog hajat sin Allah Ta'ala na mamarahin nato lang nila sambag kanila tinaimpiin sin Allah Ta'ala tindog day sabha hajat sin Allah Ta'ala bada sin kalam wala day sab na butas din hajat niya. Wa in kana thani kulna li haula bang isambag nila biya sin hikarwa at unin sambag nila hikarwa in kabutangan siya sin hadis in magsipat siya hadis in siya hadis daysab na kulna li haula isambag namo kanila at tujawizuna hudus al hawadis bila sababi hadisin amla unulong na biyan hiarus nyo in ma'aun in hawadis to kamajat in hawadis hawayron sabab niya hawayron sabab najaturun kanya tawakan di tina in hudusul hadis majatu tawakan mapapanjari in piapanjari tawakan maaun hawayron sabab niya hawayron sabab nagpapanjari kanya hawayron sabab nagpaungkan niya una tulong na yan ini harusun min bihattu fa in jawaztum dhalika wa huwa qawlukum lazima an yaf'al al hawadis min man lam yakun fa'ilan laha wala lididdiha. Nah, long Imam Ibn Taymiyyah bang nulong na biyan jarihun in bihattu at niya maaun na sadyain hadis hawayroon nagpapanjarikan niya maun in piapanjari hawero nagpapanjarikan niya. Nabang nilong na harusun jadjarihun yung biyahatto sa amurat in kaul niyo na manglazim ilong nabiyan an yaf'al al hawadis man lam yakun fa'ilan laha wala lididdiha. Tinya majato long tayo in piapanjari hawayroon taghinang kanya. Tinya majato na sadya siya tagha niya. Wayroon did niya. Wayroon lawan niya. Kaya, yung mga asaira, kanila, isipat piil,
butas din Allah subhanahu wa ta'ala, iban niya ang makhluk. Ibang sifat fi'il, butas din Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, sa amating kaul nila, ang biyat yung makhluk, nandiyan siya simbaran-baran niya, wala nagpapanjarikan niya. Sabi ko nila, MPL, mo na yung maf'ul. Ito yung makhluk na naon siya simbaran-baran niya. Sabab buko niya on sifat timindog, hajatin Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil masalul a'la, hindi pasukon tema na, ibutang talong tamaripa biakato, ini mangkaumian in piil mo, butas din ginhawabaran mo, in piil mo butas din ginhawabaran mo. Diba lang kasi naghinangkaw ini bangka, kung si bangka yaon na dyan na sadya, si baran-baran niya. Wala ka rin doon. Diba, in piil mo, paghinang bangka yaon, wala timindog doon habaran mo. Walillahil masalul a'la. Yablong tayin para kala ini pagpasok sa jasin pamahamta kana kita umusal sin ini mga uslob ya ini pagpasok sa jaha adapon in pagkayfiya in pagpanghinigod amo ni panghiningog mo impiisin Allah taala pa makhluk niya bang biya din hantang niya diat tumanjari sumuka lang tayo kita magdihil kita misal amuin sumuk paakal ta. Bisan kita umyan in pagpapanjari in PLC Allah Ta'ala durok hajat niya uspya panjarin in mga makhlukat di ta tumanjari angan-angan nun amuin maghiwal bisit agising kaiban Allah Ta'ala maghiwal sa mag-PLC biyan ya tumanjari ta hi kaypiya biyahat to. Along niya فإذا جاد هذا فلما لا يجوز أن تقوم الحوادث biman lam takun kaimatun bihi hiya wala diddiha. Nawang niulong na biyan jari in biahat to na may talong na biyan ini di nyo jarihon in tumindog in hawadis biman lam takun kaimatun bihi. Ini jari niyo in maun in hadis tawakan wala may ni wala jari in tumindog in hawadis biman lam takun kaimatun bihi habukon ini timindog kanya hiya wala diddiha in kabtangan ini ang mga mas'ala sin asyaira Allahu alam maray ini amin mas'ala sin mu'tazila amo in agay si mga mu'tazila in kalam sin Allah Ta'ala pia panjari niya makhluk niya inahawak tin Allah Ta'ala nagbisara iwan sin naghamatungan naghimumungan iwan sin Nabiullah Musa ang sin mga mu'tazila in bukulong ni Allah Ta'ala in naghimumungan sawa nagpapanjari siya kalam doon na makhluk niya makhluk niya in nagbisara bukulong Allah Ta'ala. Nanya to ingkala to sin mga asaira. Ingkala to sin mga asaira. Kulang labi amat yung maksudi Imam Ibn Taymiyyah wallahu alam ha pamaham ko amat to in nabang bihat tulong niya ang Imam Ibn Taymiyyah meta ni wala jaiz wala ni hiyarusin niya to among ko si mga mu'tazila nabihat to kulang labi at to in maksudi Imam Ibn Taymiyyah wallahu alam.